O humorista David Zamor encargouse de conducir o acto de presentación do stand de Galicia en Fitur. Cun aspecto totalmente renovado, moderno e colorido, o novo espazo galego quere demostrar o que é Galicia, unha comunidade aberta, natural e segura. Habrán descubierto que el diseño de este stand es un alegato al optimismo. ¿El optimismo por qué? Porque es el regreso a la luz y al color. Frente a una pandemia que quiso teñir de grises y de negros buena parte de los últimos 2 años, lo cierto y verdad es que esta pandemia que ha intentado hurtar el colorido de nuestra vida, este stand pretende devolver el colorido de la vida intensa que se vive en Galicia. A presentación de Galicia en Fitur xirou en torno ao Xacobeo 2022, baixo o lema Camiña a Galicia. O produto estrela, non podía ser de outra maneira, é o Xacobeo. Queremos ter un ano Xacobeo pleno, que o magnífico segundo semestre do ano pasado, que non fora máis que ten que ser o prolegómeno de 12 meses nos que temos que estar no mundo a través do Xacobeo, e o Xacobeo traerá moitísimas máis cousas. O turismo, a pesar da pandemia, creceu en Galicia no 2021 grazas ao bo traballo do sector turístico. Dentro do camiño, destaca a presenza de peregrinos internacionais, que supuxo máis do 60% dos camiñantes. Na campaña deste ano destaca o reclamo internacional. Y Galicia está enfocada en el 22 como un destino internacional de referencia. Y lo decimos claramente. Nuestro llamamiento es global, porque el Xacobeo es la fiesta universal de Europa Occidental. Esperamos a todos para vivir juntos este acontecimiento y este año. Estaremos a la altura, se lo puedo asegurar. No acto tamén estivo presente o alcalde de Madrid, José Luis Núñez Almeida. O rexedor puxo en valor o Camiño de Santiago dende Madrid e destacou toda a oferta turística de Galicia. Efectivamente, la locomotora es el Camino de Santiago, pero en el que se puede hacer y disfrutar de tantos eventos, de tanto patrimonio, de esa gastronomía en cualquiera de las 4 provincias que compone Galicia, que yo diría una cosa, presidente: para no ir a Galicia hay que buscar una excusa. O stand galego complétase cun botafumeiro, diferentes mostradores das grandes cidades galegas, así como de outros destinos como Sanxenxo, e un pequeno anfiteatro onde se levarán a cabo as catas e degustacións. Ao longo destes 3 días, o stand galego acollerá máis de 50 presentacións e 20 catas.